kane Werurwe 2022 inama y'Aminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'Aminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'Aminisitiri yateranye kuwa 26 Mutarama 2022. Inama y'Aminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Izi ngamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose uhereye ku itariki ya 5 Werurwe 2022 kandi zizongera kuvugururwa mu gihe cy'ukwezi kumwe hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abanyarwanda n'abaturarwanda barasabwa kwikingiza byuzuye kugira ngo bemererwe kujya ahantu hahurira abantu benshi. Kwikingiza byuzuye bisobanura guhabwa inkingo ebyiri ndetse n'ubwo gushimangira ku bujuje ibisabwa nyuma y'amezi 3 umuntu ahawe urukingo rwa kabiri. Abantu bitabira amakoraniro rusange ayo ari yo yose bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 48 mbere yo kuyitabira. Imipaka yo ku butaka izafungurwa guhera ku wa mbere tariki ya 7 Werurwe 2022. Abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa COVID-19 igihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira. Ingendo n'ibikorwa byose byemerewe gukomeza umunsi wose amasaha 24 kuri 24 uretse ibi bikurikira bizajya bifunga saa 8 z'ijoro. Harimo ibitaramo by'umuziki, kubyina, harimo na konseri, utubari, ibirori byo kwiyakira n'ibikorwa by'imikino y'amahirwe. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka. Abanyarwanda bose bava mu gihugu nabo bagomba kuba barikingije COVID-19. Ibikorwa by'inzego z'abikorera n'ibiro by'inzego za leta byemerewe gukoresha abakozi babyo bose. Abikorera ku giti cyabo bagomba gukora ku buryo abakozi babo bose baba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Minisiteri y'Ubuzima ishobora gufunga by'agateganyo inyubako zaba iza leta cyangwa iz'abikorera mu gihe bigaragaye ko habonetsemo umubare munini w'abanduye COVID-19. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza. Bisi zemerewe gutwara umubare w'abantu bose zagenewe gutwara bicaye na 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara bahagaze. Amadirishya agomba kuba afunguye kugira ngo imodoka zinjiremo umwuka uhagije. Abatwara imodoka rusange zitwara abagenzi barasabwa gutwara gusa bikingije COVID-19. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abatwara moto n'amagare ndetse n'abagenzi batwaye bagomba kuba barikingije COVID-19. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Inama zikorwa imbonankubone zizakomeza kandi zemerewe kwitabirwa n'umubare w'abantu ungana n'ubushobozi bw'aho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kuba barikingije byuzuye kandi bakagaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 48 mbere y'uko inama iterana. Amakoraniro rusange azakomeza kandi yemerewe kwakira umubare w'abantu ungana n'ubushobozi bw'aho yabereye. Abayitabiriye bose bagomba kuba barikingije byuzuye kandi bakagaragaza ko bipimishije COVID-19 mbere yo kuyitabira. Aho bishoboka amakoraniro yose agomba kubera hanze cyangwa ahantu hagera umwuka uhagije. Abategura ayo makoraniro batazubahiriza aya mabwiriza bazafatirwa ibihano. Imihango yose ibera mu nsengero yemerewe kwitabirwa n'umubare w'abantu ungana n'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Abitabira iyo mihango bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye. Resitora zizakomeza kandi zemerewe kwakira umubare w'abakiriya bangana n'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu.
abakiriya bagomba kuba barikinyije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Utubari tuzakomeza kandi twemerewe kwakira umubare w'abakiriya bangana n'ubushobozi bwatwo bwo kwakira abantu. Hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abakiriya bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Ibikorwa bya siporo zose biremewe. Abafana bemerewe kureba imikino kuri stade no ku bibuga by'imikino kandi bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri byemerewe kwakira umubare w'abantu bangana n'ubushobozi bwabyo. Abitabira siporo ikorewe muri izi nyubako bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse abari munsi y'imyaka 12. Pisine, ahakorerwa sauna na massage bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabira ibyo bikorwa bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse abari munsi y'imyaka 12. Abantu bitabira ikiriyo n'imihango yo gushyingura bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye. Abanyarwanda n'abaturarwanda bose barasabwa kwikingiza byuzuye, harimo no guhabwa urukingo rwo gushimangira ku bujuje ibisabwa. Kwikingiza byongerera umubiri ubudahangarwa bigatuma umuntu adapfa kwandura COVID-19 cyangwa ngo azahazwe nayo kugeza ubwo ajyanwa mu bitaro. Abaturage barashishikarizwa kwipimisha kenshi kandi bakarushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba intoki. Inama y'Abaminisitiri yamenyeshejwe ko u Rwanda rwemeye kuba umunyamuryango w'ikigo mpuzamahanga cy'inkingo International Vaccine Institute. Inama y'Abaminisitiri yatanze impushya z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'Abaminisitiri yemeje uburyo bwo kuvugurura gahunda ya nkunganire kunyongera umusaruro mu buhinzi. Inama y'Abaminisitiri yemeje